Sanibonani babukeli, sanibikelela ehlelweni lethu le-TGTV namuhla. Sizokhuluma ngosihloko sethu esikhuluma ngenhliziyo embi. Ngihamba naye udadewethu la uBrenda wakaMahlangu. Babingelela babukeli dadewethu. Sanibonani babukela emakhaya, uBrenda wakaMahlangu. Namhlanje-ke Brenda sizokhuluma ngesihloko esilikhuni senhliziyo embi. Umuntu onenhliziyo embi dadewethu, ukuthi umuntu onenhliziyo embi kahle hle inhliziyo embi iyini, ngoba ngithemba ukuthi ababukeli basekhaya basibukele bafuna ukwazi ukuthi le nhliziyo okudala ikhulunywa ngayo, ekudala kushumayelwa ngayo iminyaka ukuthi yimbi iyini, yenziwa yini kumuntu. Engingakusho nje ukuthi inhliziyo embi iwumona okusuka esweni bese kugijimela enhlizweni, ngoba ungafuni ukubona abanye abantu baphumelela, ungafuni ukubona abanye abantu bayenzekalelwa yinto ezinhle ngaso sonke isikhathi, sisuka lapho enhlizweni. Manje umuntu onenhliziyo embi kahle hle usuke enzela ini ukuthi le nhliziyo enziswa yini ukuthi le nhliziyo ibe yimbi? Kusukela kuphi ukuthi aze abe nale nhliziyo embi? Engingakusho ukuthi kusukela ekuthenini mawubona izinto zenzeka kamakhelwane ezinhle bese uyazifisa nawe, uthi mawubona izinto zenzeka emndenini bese uyazifisa, and kube yinto ezinhle lezo ozifisayo ukuthi ngathi wena kungahlezi kwenzakala izinto ezinhle kuwe, abanye abantu bangabi nento ezinhle, izinto ezinhle ziphelele kuwe. Icala lapho-ke inhliziyo embi dadewethu. Ungicabanga umuntu onenhliziyo embi, njengoba sikhuluma kaso, kunomuntu ohleli lapha ekhaya ubukele othi mina ngenzelwa inhliziyo embi umuntu, kwafuneka abantu emsebenzini wangangitshela umuntu, ngihlale eduzane naye wayolanda abanye abantu abakude naye, mina wangangithathi engazi, ngihlale ngimnika ama-CV ukuthi angifakele. Ngabe kulowo muntu loyo oye wahlangana naleso simo ungathini kuye? Into yokuqala ukuthi yehlise umoya ngomuntu, ngoba umuntu singabantu asifiselani into ezinhle. Ungaphila nomuntu ayazi inhlupheko yakho, akubona nsuku zonke wehla wenyuka ufunana nomsebenzi, abe azi ukuthi khona umuntu mhlambe la asebenza khona kufuneka abantu, mara ngendaba yokuthi uthe makakubheka waqala ukuthi lo mangathi ngiyamfaka emsebenzini uzosuka abe mkhulu kunami. Bese-ke inhliziyo embi iqala lapho kumuntu, ubathe umnika ama-CV angawafaki nokuwafaka emsebenzini. Usale udidekile ukuthi kanti kwenziwa yini, kanti kusuke kuyinhliziyo embi ngoba abantu banento yokuthi babone ngale kwakho, wena uthi ubhekile la uzihluphekele, omunye umuntu bese ubona ngale ukuthi makangakawutholi umsebenzi noma ungaba i-pay encane kangakanani uzosuka abe mkhulu. So inhliziyo embi bese icala lapho kumuntu bese angafisi ukubona abanye abantu baphumelela, angafisi ukubona abanye abantu baya phambili. Manje ngoba le nhliziyo le ayisukeli ukuthi ivele ibe yimbi, kusukela kuphi? Yini le ethumela izinto kule nhliziyo, le nhliziyo bese icala iba yimbi la ezithweni zomuntu? Into engayicabanga futhi mhlambe engake ithi iyenze umqondo ukuthi mangithi ngiyabona ngelihlo lami ukuthi hey, nangu udadewethu lana uthenga imoto noma nangu udadewethu lana uyaphumelela, bese-ke le nto engiyibona ngelihlo ithumela umlayezo enhliziyweni ukuthi inhliziyo why kumele kube wuye loya, wenza ngani? Ngoba waqala uwumuntu uthi mawubona umuntu ahamba ngemoto noma umuntu athenga umuzi noma umuntu aphila nje nabantwana bakhe, waqala wabuza ukuthi wenza ngani. Seyaqala-ke manje inhliziyo embi iyakokoda lapho ukuthi hey, nabo abantu bayaphumelela, bese sowuhlala phansi uyazibuza ukuthi mara wenza ngani. Kanti kuhle esikhathini esiningi ukuthi mawubona umuntu athengisa, aphila ngokuthengisa, kunokuthi usoloku uzibuza wena ukuthi wenza ngani, mbuze mhlawumbe uzokutshela omunye ukuthi hayi mina ngiyenza so, ngithenga la ngiphinde ngithengise so. Ngoba manje masewuhleli uzibuza le nto idala inzondo ngaphakathi kuwe, idala inhliziyo embi. Yiko ubona abantu esikhathini esiningi mhlawumbe omakhelwane or abantu ophila nabo akubangise nje iplastiki lesinkwa oliphethe ukuthi le sinkwa yena kanti wasithenga nsuku zonke kwenze njani, ngoba mina mangithi ngimbhekile uyahluleka.
Cala lapho-ke enhlizweni. Manje uthini dadewethu kumuntu osohlaselwe ile sifo lesi senhliziyo embi, ukuthi manje le sifo lesi angasilapha kanjani ukuthi akhone ukuthi amukele izinto ezinhle ezenzeka kwabanye abantu? Ungathini kumuntu onale sifo? Phela le sifo ukhumbule dadewethu ukuthi asibonakali, sibonakala ngani? Ngemisebenzi. Manje kulo onaso, ohlele ethulile onaso, ungathini kuye? Angasilapha kanjani le sifo ukuze inhliziyo yakhe ibuyele ibe sesimeni esi-right for abantu? Into engiyibona ukuthi mhlawumbe umuntu ingamsebenzela ukuthi kokuqala biza uJehova, khuleka ukuthi Jehova mawungilethe emhlabeni angizalwanga nale nhliziyo, and nginike umoya wokubekezela, unginikeze umoya woku-understand-a ukuthi ngalesi khathi engikuso manje ngiyazi ongihlelele kona Jehova. Mina ngisemlindelweni, ngilindile la ngikhona mina. Awungangenzi ukuthi abantu bathina abaphumelela bese inhliziyo yami iba buhlungu, ngoba manje ngikhulekise kumuntu onaso lesi sifo, ngoba yisifo lesi. Ngoba umuntu omunye athi noma umuntu avelelwe yinto ebuhlungu bese yena uyajabula ngobuhlungu bomunye umuntu. Yinto engingasho mina ukuthi ikhulekise, wenze sure ukuthi uma ngomume ekuthenini Jehova ngikhulule, ngoba kuba ngathi ubophekile, usemakhamandeleni kwesinye isikhathi ukuthi hheyi abantu bayaphumelela, inhliziyo yakho uma ihlala ibuhlungu. Yinto ongayikhulekisa ngoba akunamuntu noma akunanyanga noma akunadokotela ongakusiza ngenhliziyo embi dadewethu. Asibonge-ke babukeli, namuva-ke udadewethu-ke uBrenda Mahlangu elibeka udaba lenhliziyo embi. Nami futhi ngiyathayisela lapho mntakababa ukuthi la ukhona mbukeli wena unenhliziyo embi ongazi ukuthi ungayinqoba kanjani, sikhulekise le simo senhliziyo embi ukuthi isuke kuwe. Bongisa abanye abantu mabenzakalelwe izinto ezinhle, bongisa abanye abantu mabathole okuhle, bongisa abanye abantu mabenza okuhle. Sidifithe le sifo lesi, yisifo senhliziyo, inhliziyo seyimbi, kodwa manje ikhulekise le nhliziyo ukuthi igezeke ibe yinhle. Siyabonga mlaleli la ukhona lapha ekhaya, ngicela ukuthi u-like, usubscribe, ushare, uphinde futhi ukhomente. Noma ngabe ufuna usizo ukuthi sizokusiza, ungasi-email-ela ku-email address yethu, uzoyithola ngapho ngaphansi kwe-prescription yethu. Inkosi yomusa kathi ngabusisa, amen. Amen.